Kardom donatum nanglitum la bangso lamarjan kelang pajudik thortha lapen nanglitum la bangso lamarjan servek tha la bangso lamarjan along ilitum kachini akenang sot thedungdu kedamtang pen ilitum thekdun lo tuliram ronghang pherangke tumjong si arjulo pgr vijay alam arjulo plote Guwahati High Court long si chetan bom lang keske lapen non ma ke eviction ji ajak kong awilang pusi kaning yeje ilitum karbi rada pha na chong thu tuwian bangke approve thek daklo patowe ang toing ti labangso kes ke hai alam lapen labangso kes ke hai long kupi pisi ke tokma alo nang paklang lablo nanglitum kelang pajut thorno nanglitum ta ang ton penalam chinidun lap podonatu cobai alam pinaglo cobai buki puat he bangal hello Guwahati High Court pena bangke inside lo na pen alam right ta pier lo te alam right pier a phit ko son si ma ke haya bang la ke ching sai bom lang la so case ke juje lang pu ko pu son si la so lam bang rat pan ka pa cobai hai lo nangli phan rat nang kang vai hala bang so ang hoi long nang apang ni ke long ri aphan pavir non po phan sinang phan kang vai lo ma tang te long ri aphan nang rai kompi nang ji reng dok reng ni dolong nang ji po phan sinang kang vai la so bang nang li chete ni buk hang yang lo bon si yam ke hai tu la bang hang ba la si Guwahati High Court pen kang sai la bang so alu la ke rat ari ding sidolo mate rara chatai long sidolo Guwahati High Court a website long damik no Guwahati High Court a website long dam lo pulo tangte hala dakamasi a order bangke theglong lokpo ngasinili a case number da a case number da than det po athe hadak download damji pulo tangte a case number bang tok nang ko report laki read petition a number bangke 5117/2024 la jongsi nang tum nang ke tok dun de pine ke sungdo pro tang te nili mo Facebook a timeline long tok to that po na so teng pen ma tang te komane bang a PDF nang pro tang te nili nang tum a WhatsApp number nili phana chelu den no nili WhatsApp long a PDF nang lo det po taklar dak lo nili order ke ding hoi nili ha ki jure lom se than po Guwahati High Court long read petition ki pidam ate case ki pidam atum ke lahelo ho Sanjoy Chauhan and 242 others po Sanjoy Chauhan and 242 others po lage asor bangela ke Bagisa Dubi number 2 pusi puyo Bagisa Dubi sorpote Bagisa Dubi ke lage thek lor lo lage PGR ado cha dilo lage a documents lage dokong lo la pena Sanjoy Chauhan and 242 others tum Guwahati High Court long case pidam lo ta so bang ching sai lo la pen February achiklo cricket homarni 13 February 2026 ar ni bangke order nang klang lo so order long ko pilo code atum kaning je la so lam bangle ile tum langdam na la sidak ipu bangla hello this court is of the view that ends of justice will be met if this writ petition is disposed of at this stage without issuing any notice directing the petitioners to submit a representation with the particulars of the land stated to be under their occupations along with all relevant documents to substantiate their claims before the respondent number 6 protang te lage ARO lo hokpet bangke Guwahati High Court pe ni pu bangke
non la Sonjoy Chauhan pen ke chenglok hala bang pharu hini ra klikebra hini amuni ra tum ARO asai hem along alang nitum damsi longli a documents bangke chepaklang dam thek nang po athila so Chauhan amuni ra tum Guwahati High Court long case ki pidam ke alang litum ke dobom along le ke lake PGR along le kali pusi case pidam lo mati asi PGR along le kali pu kosom se alang litum ki pudama la so bangke alang litum ARO office along alang litum a documents bangke long le a documents bangke cepak lang am thek nang po jo la halo documents ke lake PGR along le kali lake po bang pek lang am thek nang po la so apor ki pi kwan lo ni thong ke bang bong de the petitioners must submit such representation with the land particulars before respondent number 6 on individual basis pulotang de la tum la bang pharu hini ra phlike bra ke thomatum chingrum pet si hala dak alu chi thonam nei pu bangali la dak bang ko an ma ke si pidamatum anu tinta inut nutu si dam nang po ame thang pharman se alu chi thonam nang po ang to chi patum ben si amut si pidam nei po lam kali individual basis inut nutu si dam nang po individual basis making respective claims against the land under their occupation. If the petitioners are able to submit such representation with particulars before the authorities within a period of 30 days from today, the respondent number 3 and 6 shall examine such representations and pass appropriate orders within a reasonable period and preferably within 3 months from the date of submission of such representation. Before the authorities within a period of 30 days from today. 30 days from today. Today 13th February 2026. Within 30 days 13 February pen ni thongke bang bong 13 March ana bangke laso ake chietum ARO asai hemalong alu ka che thondam ji aphan ke apor bang pilo la so phi ke apor ke avelu leke la hok pet ke sita hala so ke chi tumbang alu bang ke chethonam thek thek lor lam lo sta piniar nian ta karbiang long autonomous council asai hem pen hala so ke chi tum alu pidam thek the ma pidam de ma thang nat tarar pana pa chini avelo pu mat si pang ting sang mat si thang che charon de mat fu na pang ting prang biko setanil tom birta kalong na teng plotang te inut nat ake cheta alu ke chethonam tek thiter khangjang lo pulotang te lake PGR along le kali puke alang litum ki puji aphana bangke archak chelong le derlo made pu thek theder lo ke peklang thek theder khangjang lo ante laso ake chetum lake PGR kali pulaso ang thek labangso approve jong si peklang thek thep lotang de kopi lo man po nili la order bang non lang thu po till such representations are disposed of by the respondent authorities shall not proceed to evict the petitioners who had submitted the representation as permitted by this code within the time stipulated herein above. Halabangso akechi etum la court pen kipi apor angbong alang tum alu chethonam nang po bangke court pen puet lo si hala song bong pen bangke karbiang long autonomous council tum eviction bangke claim ong lelo ai ni thomke bang bong bangke alu chethonam nang po apor pier lo moti Guwahati High Court pen bangke la si hala song bong bangke karbiang long autonomous council pen bangke eviction bangke claim ong lelo sita pot hedu po if in the event in spite of the liberty being granted by this court the petitioners or any of them do not submit the representations before the respondent number 6 then the respondent authorities would be at liberty to take action as per the procedure of law. Accordingly, the matter stands disposed of in terms of the above. Lana por pidedang bongta hala petitioners atum jongsi alang itum alu a documents bang jongsi
จะทอนดำเทกเทเด็ดจะปักลังดำเทกเทเด็ดปุโรตังเตอันปาร์เกลักเกการเบียงลงอัตโนมัติคาวน์ซิลอาริเดงสิเดโลคูปีแอคชั่นมาเอ็นจีมาเกลัดดักเกกุวาฮัตีไฮโคร์ทเป็นเกทางนัดตะเกคำเคดุนจีว่าแต่เกข้างดุนจีอัลลามาเสียเวลาเกจะปักลาดักขังยังเลยจูลาซีกุวาฮัตีไฮโคร์ทเป็นลาสวาเคสฟุตฮักอัลลามไรปีเอ็ดเปกลาดักฮาลาสวาเคเชียตุมอัลลูa documents bang cepak lang dam tek the pulotang te mate cepak lang dam de det pulotang te Guwahati High Court pen ke thang nat ta kar biang long Autonomous Council pan ke khang dunji alam ke avelo pu peklar dak apita ilit tumasi em bang ke la so case ke juje lang ching sai bom lang pusi rara phanang than bom lang pulotang te ilitung ku pilo ning kang ke de ning masolam la an chubai ning marara phan lasi nilikar biang long arara phan kachuniri kang tungalam bangalai lo ho ilitum ke do ke democratic adet si ke do don marli atum ilitum jungjung aphan chema thadam inut nut phan chema thadam pulotang te nilita har so apgr pen ha tharle non tharle nang tum ning hang lo ni ge ancholong bom lo pot ni ge reng bom lo pot ni ge hen do joy po pule chema tha pulotang te anutin la pusi ma tha pulotang te la ge itum ke vir de khang pulo ge nili ge thela ma ju ver ti lo ilitum hem chu boche po osomar am hang pa thek po hala bang so osomar am hang pa thek ke kupi phan se hang pa thek lo mo ani si dakar biang long arlo kichi ke be tum nang pa pleng hetamat be ha be par pa charai thai rat charia ja kong pa charai thai kaddo ka be ja kong pa charai thai mat ilitum a khe phanang pa dong re nang pa dong sisi ilitum a somar aphan ta ache the pa bang on set ka pa chen nek ka pa holu ji phan si tum hang pa thek ma la solam bang munti dam tha pinia bang ke asap soilitum ichi thike bang ang krak dolang ingthin ka chepa theje ang krak dolang kumat ne phan longlin ang pipe phelang ang pipe hong pen wang kona mana tum ladak nang chepa thekri ladak ne tum phan ifu thak nang kar donji phan ang bor iri puitum kaning ji hala bang so ang krak asap so dolang te nona teng si hong pen ge wang tum longle phelang na cherai thip nang do head pulotang te nang anikan wang se aphai nang ge bat pulotang te mo ile tuma sumara tum kopilo ge man po khala solam bang munthi lo maile tum si niligi po bang ke non akai ke nang li ning kang sam la pe ning kang sam se alam sarkar aphan ka che than ji acha tai do pik la so Facebook la so Instagram la so YouTube acha tai bang ilitum avar sai enang po ilitum la ke ilitum kang ne ka han mi ke lang aphan pin chong chot la pen kilun ke kan aphan en chot po bang la ke chok chilun nili lun non kan non ingnek non nili la hai khang khi pima nang tum ke claim ke dam ji kang ne kang ni da ke nang sot lo la ke ilitum akai ke la ke kai ke bata sik pot serious lo ke un i mati di la bang chok lo sita ilitum e prangi sungji Allah ma phutha ga bang non pen itum anutin da ningje je plotang te itum ki sung la ke je pa jog ne lo lage sinili ka chun ngri kang tum bang ke ajha ka lam long itum thek lor alam long bang itum ningje ning ilitum ining ke jang je ilitum ning kang sam se alam bang je paklang ning lasi non son a case ke lage Guwahati High Court pen kang sai peklar daga phi Guwahati High Court pen peklar daga phit kar biang long Autonomous Council atum eviction claim ke da put thak ke anu tinta ning kang sam se alam bang chi peklang tha pu bang ne li pu ge athe democracy long ke rara ja kong thepik pusipulo democracy long ke rara ja kong thepik pusi dai tum anu tinda jong si ningje je itum ning ki punglam bang jong si hong na pe bar be express pre pulo tang de la ke sarkar along ke pressure ke dam dilu lagi nili nu ding ye chot ko mane nu ning ye chot putang de la ke dam dilu lagi lasi kumat ne ke nane dharna long ko nane rally long ko nane procession long ke ledun uni de ta hai hema ki sung dore kupini sai dore ta hai setame nili pui bang ke non ge internet akai lo ke la bang so internet long nan tum ningje non po bang lo mare tok noi
ke tok nai bang la lo kar biang lo autonomous council a si ye ma phan ke rat sikang vai la pen rara kari pa pleng nangi pen non so na so a PGR eviction claim nangi puke komat akar BC komat aing long a so si eviction claim nang ni la bang so a PGR lo pen ke eviction claim nang ni pu komat ni ning je bang duma jok ta ning je bang lo la ke che don sar lo 2024 aning kan dak arbore tama long karbiang long alo ke thekere ke doan song ke doan achu ara ka mode doan phan hang thai la bang so dim long ka ching vai ho sila ke che kroi sar lo inut natta eviction claim nang ni puganing je ser bang avelu ante la panche don sara phi kopia poche karbiang long autonomous council pen ke eviction ke claim thekte dar lo kila so alam bang ke tum rat jo se do clip ar juji putik mantu lo claim pologe इसीला मानिंग चिबी नहीं सरकार के रारा तुम कुआन मा कचितो रारा तुम कुआन मा अनिंग हंग से पकलांग लाम से अलाम अर्जुपो सेता कुमार ने इनुत भाई ने चोट पोतांग लगे सरकार के लगे लाम आरदी के नंगन इलु लगे ना सोलाम बंग लगे चिनी लॉर्स के मिलु लासी कानिंग जी आ फाइ बंग से पाओंग नंग पो नॉन के लासो आ कोड लाम नि लिगी फोडा मरे थे बंग लालो लासो कोड कांग साइ तांगते अफ्रांग ता कार्बियांग लो autonomous council पेन eviction claim में पोथे बंग लालो हाला दाक दोन सुरी हिनी लेकाय मुनि दो दोन सुरी हिनी लेकाय पेन अनु तीन मारले हा दाक गुवाहाटी हाई कोर्ट लोंग केस की पिदाम थाइला पुगली मेती तो हाला केस की पिदाम तुम हान मंगेंग साइ बोमलांग पो हाला सोता eviction claim नो दाक लो पुलो है सितला केस की पिदाम दे तुम दा दो मती हाला केस की पिदाम दे तुम फान बंग पीपल कार्बियांग लो autonomous council पेन के फ्लूम क्लेदेट के पीपल लो eviction claim क्लेदेट के अलांग तुम चेथा का थाय वे आमुद पियालाम बंग के सी एम के हाय तुलिराम रोंहांग ला पेन आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तुम बंग के लासो आ PGR अलोंग लेलोंग के दो आना के चे जसमेत पेट बिहारी तुम फान बंग के वोट बैंक से के पिंचोंग मासे आसाम अंकांग पी के दाक फेलांगपी खेरोनी डेट पोलाम कली लद्दाख वोलोंको माजी पेने चेंगलोक हा 300 किया बेथे पे था पेनांगन ओंग दुंग देम बंके बिहारी तुम पेनाना अफाइदो लासी लद्दाख लेके थारले लो पुलो तांगते जसमेत पेट अलंग तुम सरकार बीजेपी कचारी अलोंग आकाशिक साक दोकोगना वोट लोंग ले देतना पहाला सो कचे फेरे कचे थिरिक से लंग तो इविक्शन मकले में हेते लासी लाके खेला पेन लोंगरी फान लेके पात हे कली अलांग ली तू बंके अमेथांग अंग होय अमेथांग आजा कोंग फांसी अन्नी का पाथे हला फांसी आरडी की पीपू बंके लगे क्लाउड डाक लाम लो रारा फांसी के पाथे पु सोनते पिनी अलांग ली तुम आ वोट लोंगी मा लोंग ली मा पोला मा थाथे पिनसी कोनात मा इविक्शन की क्लेम ने दिम के क्लेम दे जे पोलो सिता क्लेम ले देलो ला हेलो पेन नीली एथे लांग की पुथुकंग तुम मंग दो थुला के दामतांग जून के थोमारनी ला सोनिंग कानो 2026 कार्बियांग लो autonomous council पेन टॉक्स नंग के हांग मदे कचिंग वाई फानंग के हांग दोलो ला सो PGR विजर इलेक्शन फुथा हाला बांगसोवार नी सी एम के हाई तुलिराम रोंग हांग पेनांगा नानिंग चिपा थिदोलो अलांग लेसी माइदा चारी पोन लो ला काचे सोंगा सोंजा पो सोंजा पीतुम फान कुपिनी लाम पेन कांग चेक अनिंगा चेपा ठीक अदोबे सोनीता si kupi po selang nila po ana ninga cepat hirelo aninga cepat hia the bangke alang li yelong lamboy ave ili karju lam ili kachini kang tung lam alang li phan pulo tangte alang li hin pen lam nang ke voy ji aphan thangnat ta ave la pen eviction ke claim ji alang le tum ka kache si kache dang thang ta ave amasi moni tum ke la pulo ke thaka thai ave lo lam ke voy don ji thai ave lo pulo tangte aning cepat hita bre la si alang le si mai ka chari pon tuliram ro hang ke hai mai ka chari pon long apong aning cepat thi ko mane phan kang check ke ther ke hap ke la ke lam ki mi ka lilo he seta non het jong ta mela sonan aning cepat thi aposi non rat phan thanang kong lo sita to neng check lo sita hala sor ni ta
CM ke hai la pen MSCM do ana phanta la soni tani nili ni tuma hin pen karju pe klar dak lo karju bang la hello Guwahati High Court pen moher nili kapinpur hala so order la so order a phuthak PGR akache song atum la so order ke lang pen ka chini kopi ma la pen kar biang no autonomous council tum la so order ke lang kopi si ka chini ma ili tumang bong kopi ni ka che prek do lang ma nili tuma ka chini pen council tuma ka chini kopi ni ka che prek do lang ma pu la so ni tar ju dak lo o akache prek avelo eviction claim no pu ke thang alam ta velo pu bang klar dak lo CM ke hai mata ningje lo Ladakh ke Guwahati High Court pen ke thang nat akham khe ta avelo thang nat ta eviction ke claim along ke khang dunji alam ke avelo pusi la soni ta charju dak lo pe klar dak lo sita nona bang ke eviction claim thek the derlo ama nona bang ke rara phan alam ka che palam dunji phan to wara che pekji phan bang ke subjudis tang ho lage Guwahati High Court lo insai bom lang ta eviction claim no ta la hai si mane patherud lo Guwahati High Court long case do boma joini si eviction claim no dak pujong se alang lipat heji pulotang te karju nengelam do thulang VGR along le pudam no putang de ha utor borbil hawar ke hat a LA arlo hala bangso VGR along le long ke thanga case ta belu subju dis ta kalilo thang ta kalilo ante hala so dimalong e kupi pos eviction e claim e kedelonte tuliram rong hanga ke hai kupi ni lam voi do madak Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma ta la so VGR along ke eviction claim nang jipu nilitum ka pin pura hot Chief Minister mata thang ta ke kham khe belo le ta ke claim melu poning ji banglo ante chong holo pin yer ni na claim ke det kente pipot lo thang ta ke thak ye thai be amut pia bang ke eviction bang claiming tungti jolasi la ke party alam kali delu la bang ke non ilitum long ke party alam pen si party civil lo polotang te ke chok chi alam ta che donun thai po pu bisar mati di khele vir detsita che donun ponege non BJP long ke do penang an according jira tumphan nilining ke oidam polam kali ke jong polam kali tuliram rong hang ke hai non lam chobai det na ke court long case lamrai pipelang put non chobai det apian ta BJP long ke do tum an ke la ke do clip po mate che don net po malage che don era tenglo lasi BJP asong long ke do according jira tum nangli tum to rar acha tai long bang ke la ke tuliram long hang chobai det po bang nan to mening no dak po lage manang tum gening ji hai det po athinang tum to methang ku pini athedu po sitamen nangli tumang kanglong la BJP a party ang kanglong bang ke la bang nang tum chingwai nei la tum nang tum ningje nei la ki Guwahati High Court be non la solam rai pi era phi ke ili tum non ke eviction bang claim nang po ili tum asi em da ku pi sila ga chak phrong lang ma ku pi si lang ding lang ma pu ke nang tum party ang kanglong bang chingki nei solam ke athige non pini pen able eviction claim claim pute kumantu lo claim lang ke pining na claim claim muning na claim claim non la ningkan cap council chari det aphian na tum eviction claim claim lang pulotang de mantu lo claim poke non a phong election ang tum pathuli po la soang hoi jong si long to lok sita claim to thi lang pulute kumantu lo claim lang ke mantu lo claim lang ke mo ilitum vir derapsima mo ilitum jut kok jut mot bang nang dong rup bang nang dong rai nang dong si nang pi jut mot apia mai klemi ke da sin nili pu bang ke BJP asong long ke do akorte ingjira tum nang le tuma party ang kang long ningje tha to nang tuma mo chi ningje tha so lamba non ke Guwahati High Court lamrai piat lo pot eviction bang claim melo Guwahati High Court pen thangna rakham khe be lo po la ke claim nang po pu ku pe po lo la ke
tani je hai de tani ya the ko pilo dolang ke si don tum ra batum dead long ri alam che thandam lo pulo tang te anu tinta kama tha parsik ye kanang parsik nang ye kanang so nili pudam ver titilo komane to mange le politics alam ning hang he politics alam ne kache jok dun nang yi mate kaching ki dun nang kanang ape pumatha deta hai sita na so politics hello la so join ne hello ilitum vorenga varsai ke long le la so politics a join ne si ilitum choklem chodda mathaya ve la so politics a join ne si ilitum a det long ri ki virang lo non je thai than le rok lo Karbiang Long Autonomous Council a hemar lo anta non pini komatne a CM komatne a EM komatne a MSC komatne a officer atum chepo chero atum ansi la dakke la so sakuri mate la so boreng avar sai ke long chotlo aka prek atuman ke nangli jong helet thek ri thom kep sitla dakke nangli adim chelong de people lo ke la so politics a join lo ge mati merit basis pohedi merit basis ke thek ateng sikang wayo thek mu chotlo tang te aprang silong pola so phit kumat mat la so teng si pipon po pu ke kali de lo ke lage si komane tom si phochiro lo tang te theko thek te nong gi pilo pu si bang jui lo la so hom kuman tu ro chila po lage la ke non atum phan si lage bi bom lang non la son rada phan ke thekere ingwai be pin pen amethang adon araba tum phan an ke renga wa sai pichot pen ta che chak dun prong lang dun ding po hor bak dun bom lang po lang te lage che lar lilu lagi la so teng dam bom bo lage a theli po hor bak dam po tang lage nang li ke deng lo ke accept lo lage chok la son le dam bom ta chok la son le klem bom ta chok ni ning oi e po sinang li po hor bak dam lo ke ko son wa che lar po lage nang li ning ke phophe lam nang li ning kang sam se lam nang li ning ke jang je alam masin nang li sepak lang klip puti ko son lo so a council ka chari ko son chelar pologe chelar li lo lage lakin non sarkar pulam kali muani si nili le ka chari ang hoilong to dam kok sita nili phanda nang punang pologe nang li ka chari long chok chelang la dake li lang pu bange nang tum sepak lang nang kok pologe sepak lang kle criticize se ning kang sam selam je paklang kang sam selam paklang klip pote ko pulu lage si don tum ra tum la bang so chatai pen komat ne phan sorsa nang komat ne phan punang jong nang pulam le nilia hoklam se pudam lu la so a PGR along lilong pen eviction claim jima claim ma pujong sinile phanang ar ju protang te nili puji ke la hello arona hormu ke amethang thur flur si claim ra relu aron ta dolo order ta dolo sita ke claim je tum claim protang te la hala aron ke methang thur flur eviction claim am dilu nili pangbar dam vertilo no pakke arso edamar archung ko tang te la ke hala anh nam ge me thang no pak ke me thang thup lut ke panam dilu mati la so no pak reset posita ko marne odam dong de tik mane panam de tik lage anh nam ke lage che panek thilu lage la si aron do koklo order do koklo puoi phitsita ili tum rat pen si eviction claim sarak non pu jong se ili tum elam theje paklang klip lo tangte सरकार लोंगांग नी तुंगे लेक्लेम लिलो लगे लासी हा नंके चेंग पेन कोसन मा रात काचे तो लासोना काचे तो बांके इले तुमनो अकनांग सट इले तुम मुंथी दा मुन मा निले तुमके कोप्लिया कॉन्स्टिट्यूएंसी आर लोसी के दोलो लासो आ पीजीआर अलोंग ले के दोकक आ जॉइन ने पेन लद्दाख बिहारी तुम को अन्य अफाई लद्दाख दो डेट आ जॉइन ने पेन हला दाख के pini kopli a constituency long bangke karbie tungke daga minority si manuna ha dak deciding factor pulotang te koma da phanse pahaji ma koma da phanse paremji ma pul hala so abbe ke oddong ke pini dak bihari tumsi lake abbe oddong lo
การเบียดตุ้งกันลิเดลสรุปบางจะชักไม่เส้นมาดูไม่เส้นมาพอบางนี่ลีกาจุงตุ้งเกपवन कुमार सिहरदा के कोपरी पेन के नंग हाई डेलो हला सो पवन कुमार अकेंग रियलोंकार बीतुम दामसी साई कचो क्लेम दुन सोनंग पीठा ला सोनंग वन पीठा ए दांग राबन थापु हला बिहारी अकेंग रिलोंग के दाम पेन कचो निंग रि दाम रेंग में सेन मा पुबांग चिचक में सेन मा इली तो मकेंग रि सी वांग निंग पार्लिन नेरलो निली पुदाम वेरटी लोगे निंकान निंग कोई थोंके बा फ्रांग के कोनात ने अकेची तुमसी काराबिया रोंगवांग पो वोई जोन बागवान पो लोंगले आधी न पीठा सोक चो इलांग मोचे थाक ना पुला दाक कचु निंग रिफान वांग वांग ता नोना बांग के इली तुम दाम से हाला सो अकेची के बिया केंग रि दाम सी नोन के चु निंग रि दाम नंग कोक नोन के रेंग में सेन माना सोलाम बा ला हेलो lapen non indut bahini pini nangkar juye sondo pulutang te neling hong chet po la nangkar juye lam the darang tok donik den non la so long bang nili lam un an bang kena pak la donji pan bori pon po pen non li ruithule thot lo la so court pen ki pi order jongsi komane tum cholong ne khetet ma ke langang tung do pulutang te nang tum nili messenger long nang tum WhatsApp number nang pidat no nili hala dak PDF bang nang loik dat po munang tum lang dat no lapen jitu goswami kaningji phuthak ta ajha ka tum nang arju jo lage jitu goswami kaningji phuthak lo tang lage kar biang long pen nogong a hoyalam po kar biang long pen nogong a hoyalam phuthak bang nili ka pakla rang tung la halo la solam mga chini kanang sot morning ka prek sinili ke than ka paklar bang paklar pa me posan nona bang asap suning je phrui po ong dung atum bang ke atumi dik alaman sini chot jasemet 1951 ningkan pharo kres kebra phokya bai sia ningkan United Mikir Hills and North Kachar Hills mana la kar biang long non akar biang long pen dima saw hala sur ke Mikir Hills pen and hills posipolo aso ke chingrum per lang hi sivela hala so district ke senga hut nogong pen along le sapsu la pen sipsagor pen along le sapsu pu en endun chat pen sil a district ke seng pu alam the a phur ki molong do ko ma se lan se sini chot la ke rap jong chot kali manghume me ilitum karbiang long Thomas Council long kachari tang atum elected rat kang bai tang atum antala se ningji nogong pena sapsu sipsagor pena long le sapsu wan si ilitum ke ilitum long ri ke sengpo lapu an kachini ne pulotang te rat acha tai long ke ningi de ning pulo nili koma se ningji ma ke pom de po e mithang kar bi tum lota Asika chini na inge bangke nogong pen sipsagor kumantulo sengke nogong wa district nangke sengke lake nili ninge doteng protang te lake ningkan pharo krena kebra thomke ba hini 1832 lo ta punon ta lake British asor lapu north east ana thu wang et a PC nogong ke seng Kupia posi nogong ke seng ma pulutang te nogong ke seng ike alang tum kachari kachalon isi ke joy keji phansi ke seng chot ante Mikir Hills matang te nonakar biang long Mikir Hills ke ante la nogong seng der phisi ke doma kalilo la so nogong seng se frang pensi la so Mikir Hills ke doerlo a British tum wang ve frang se so Mikir Hills ke doerlo seta Api bang kupilo ke mana bang ke alam ki gnala nang klang bang ke nogong seng der api hala Mikir Hills aphana bang la nogong arlo ponai ma ponang ne ma pu isi ka ching wai dulu na phi ponang ji arlo ponang i pothe bang la lo isi kachari kachalon along kachari kachalon arlo jong si dolo la thoi na jong si pon lo plotang te asap kupini ka ching thur doji pusi hala kaching wai tum bang British tum ta kroilu
amala so joy ni si halapu thoi na thu mate nogong arlo bangke ajhak la mikir hills mate la karbi tu malong le bangke halapu nogong long poncho ne partially excluded mane partially excluded polotang te ang tonakar biang long le halapu nogong nat pon thai pokali ajhak along le bang se halapu nogong arlo pondet polam chot kachari je phanchot lata polotang te ha aphi halapu nogong lo ponder aphi ge india ta hempre chelong lo india ta independence long lo jat lo ame thang a sarkar se don ke chechari po a british tum hange non ke kar india pe ne katerek lo ki phlung lo pulo la sila ana phi bangke india ta ame thang det che seng lo la pen hala suhut ili tumta ningkan pharu ke serkera phoke praisiana bangke a district chelong dun lo la si hala district ka chelong thu hut ana bangke hala pu nogong kapar lupon along le bangke puchiban sunang koklo nogong along le ke ban poli lo lage hala pu nogong arlo mikir his ke pon der along le ana bangke pu karbiang long kachiban sunang po polam chot mati lage la sila athak inglang pong phur ki mo chini choramat ha nane nogong along le ban chom thau sip sagora along le ban chom thau pula son la athak inglang pong phur ki mo chini pen ra phan kapamang hu aning pa bialam bangke ni ye der nei la pen hala so jitu goswami tala bangke chini pa me nei se hala jitu goswami bang ningje lo ante ili tuma mla tum bang phodo la bang pho a mla tum ke people dodun clip ke dakar biang long arlo ke kumar ne phan kang check kumar ne phan ke ther kumar ne phan ke hap kumar ne hem thang ko pelo la party alam pen thang la muni jong da chutulu chot atom phan ba ke a hem dam po ke ther dam ke hap dam thang o pelo ni tum party claim ra pera hot moses rong pi po a hem dam si mohon tiso ke hai tum tuluran mohang ke hai toilo mohon tiso ke hai tum bang hadak rong pihem dam si ajo si ke nep dam ke teng areng pasoda la ha helu ma the ke lu tum gente la me thang bong che teng kheng thek chot la ke jok to la ke hero pu nang hok bang belu lo ke me thang khe ban che hai un chot la pu son akang tang kang sak la pu son ja kong la pu son power ke la ke chok der lang jok to la ke nang ru bang ve jok ta lage mira lek nang pa i bang ve lu lage a hok pera hero man ji polotang te pini det long ri a phuthak pini a hoy ala ma phuthak la pu ananga teng kheng jitu goswami hala phan lam voi piun tha to tum hai he mati do clip mati in nut it he beng ning je bang ve ju la pu son abang fu tum si pini MLA nangman la pusona bang phu tum si pini CM nangman la pusona bang phu tum si pini MSc EM political pulo lage rara phar man ar jab hai hiset a moyari pi ave set lo tang de rara phar man pini elected ke man ke lage isya ko pai ke lang nu pusi lage pudam nang kokpo sidon tum ra patum nilipading o ingtung telo anda minute flick cap lo yo non minute cap bak ansi nilithanik chot po ilitum kang vai pu bang ta kachali nang ye kanang sot nili non ta lam the pale dam rok po ilitum election a hormu mang chini pa me nang la rat aparman karjap amunit komat abang thu phansing vai nang ma tangkring nang ji alam chini nang ji ningji hai nang ji pen ra phan ka ching hon thek amunit nang pu bang le tum ka chini bang kanang sot nili pudam ver tilo la college along a election hut pen si li tum ke dak pen ma si a ke chokche dak pen ma si li tum ke tiku galo college election long pen ma si KSA election pen cheng lok college election long la union body election long pen ma si chali neng ilitu kona lo kelet ke pulutang te nili thegolong bomlo difu government college
union body election puli punon hanali tum Guwahati KSA GKSA punon ne ong dung la son la student politics la son ang deng along election along tame ili tum ke komat si ok nanga pe chuma komat si ananga pe chuma komat si avar sai nanga pithek ma komat si nijir po ma po hal hai hui si li tum ke kelang nam dam mati komat ne candidate mesen sita Rara Farman claim pitegi students to ma Farman claim pitek G college Farman claim tek G po munit tek lor sita e pan ok nang pichuche anang pichuche pulutang de hala pan mangi tuming waing tungte la sian ke MSc election ta ho MLA election ta ho MP election ho som sona bang ke ha rong along chongda chutul chot arara pan hi li pulo koidam poke ili tum lo charlieเทกมุจอดจีนีมุจอดกรรมฐานพาร์ทเทกมุจอดตุมนิ่งสิเลตุมเมสเซนอาสองจ้าพันเลตุมอิงไว้ตุนเทกเทคอลเลจอังเดงลองอันตาปุโรตั้งเทกปุโรละเกสินิลีปุเกโหวตเกจอกชาลีนี่เกคอลเลจอังเดงฮุดเป็นชาลีนี่ฮัลดักเป็นมาสินิ่งเจเบลเทกนี่อาเทนิลีพันปีนี้ออกทันทันนี่เวนังเปจูสิตานิลีใกล้ที่ดอยเอมาทีละเกนิลีพันอ่านังเปจูออกนังเปจูอาสอนจาร์ฮอร์มุรีนังปัจจุสิตานิลีใกล้ที่ดอยเอละPini culong po penabga belu lagi. Pokok lokang jiru. Si hala itum college Charlie voy ang deng hot pensi kamata pithir thip nei nili mesen asongja phan langdun po lam lun ta thek rara pharman kar jab je ning ke hang rara pharman ka ning je ye phan alang nong ka tengkai do mate ning je hai ar jab hai puam munira phan la pen alang li aning ka chingki ka chithan ka do mesen po la sona bang pu phan itum vai thek ni Hala college ang deng hot jong silu invite tek lo pulutang te la so bangke mo akit hiang deng council ang deng punon MLA ang deng punon MP ang deng punon itu invite tek puloke la bang chali kenang sotเป็นนั่งนักคอมเมนต์ฟังดอมนั่นแต่ BJP ke claim atom ke lahai lok lang yo nang long kupilo do ke kupilo nang le ke long ke nang phanang sor plot ta ho lahai lam lok lang na comment se ni ke thek long na kama tha bang chelar le lang na BJR lo kichi tum dui do non long le phelang cherai etita thang matha ka sik akisung ave council ang hoya cherai dun det ta kama tha kisung ave beha bepar cerai etta thang ma thak sunga ve contract akuti kuti komane komol jen dang ho komatne pongkos jen dang ho komatne bhandar dang ho komane agarwal dang ho po tumang cerai don thai sitala BJP dong ke claim akar bio inut bahani tum ke thang kama thak sunga vela thang siksak se la party alam bang apolo lu choklo la so alam pen bang sile tungki wingwing bong la so bang itu mi thang bong si jong long na po lan bana tungki krang lo chela le lang no anta la hai long lo kele da dim bang ke asi pa paning je bom nang le thang lam pe he mu the ne li pin pur bon nang kok lo alang li thum ma kama tha chela le lang tami alang li tum na ki puang tung bang la lo nang le tum hada ke claim dun pe nang le tum kopia contract lo ke long un ke lahaya pongkos jen lahaya komol jen lahaya chiranjeev agarwal ta man ne tum ke bang long bom bang che bong jok plot bang lam ang jong jok plot bang reng bom lo jo minute plike pra follow non minute pho an sinile do chot po minute follow teng par ke la so live ang nili pajut po PGR arlo akechi etum phan kathar le ga phiram don marli etum hala dak
ni tum ki po jirding piglo hithi kulat ingkir non la pen hala dak sai kitiki ka dogave to hala ahem tharle thek thia aprang ahem paruri aprang la alang li tum la haya ke che tum katiki along le nok sok theng the pen ke cheng lok ason katiki hala he along le along bang ingkai thibra patiki long le det non la pen hala dak hormu hortar ke jor bang ing tonang pong mate akulat ingkir nang popula anak klem kelang hal dak thang nat ta sarkar pen ke klem dam thang ta ang thek chibi dam de ke klem bang kupilo klem to bang ke সরকারি গাঁওবুড়া ইনুত বাহিনী আকার বিয়ে তুম দো হালা তো মেন ব্যাং পতে থানলো লান পতে ক্লেম দেখলো কারবি আংলং তরমস কাউন্সিল তো সরকারি গাঁওবুড়া ইনুত বাহিনী আকার বিয়ে তো আমেন পতে ইং থান ঠেকলো লাপেন ইসি নিংসি বি নিংলাম দোলাং নাং তুম সলাম নিংসি বি ইকথা সারথে ফাংচু আমেন নিলিপিন পুলো তাং থান তুম নিং দোতা হাই লাসো পিজিআর আলং লেপেন চেহলো পিকে কালিলো ये तुमका चार्ली डॉन बॉस्को स्कूल खेरोनी अद्दुंग मालो चिरिंग कोरिया से लोंग ले लोंग पेन हला दाक परमानंद भगत पेन दाक डॉन फथरक बिहारी तुमफान थारली नंगी पु रात हांग जो पेन रात आलम ला आंसी निंग जेलो फिके अर्जुनन कोलो थारले फ्लॉट लो आमाद ला दाक आकाशिक सागबान कॉपी लो काउंसिल पेन थारली दाम फ्लॉट लो सितामे ला हाया किचे तुमबांगे हला दाक अद्दुंग मासे को हेम सिकिम सुदे kupilo le dolang ke kathar le puni ili tum ki pudam bang ke la haya ke che tum phan kar biang long pen ang tan terek nang po la da kar biang lo alo si do bom lang plute kupilo ili tum long ali dolang ke la puing thum do lo la puing thum bang phi plot lo medar lo pu bang thu oi po teng lo akisu che chak nang ge sivet lo ke la si kar biang lo tum mas council kachari tum ame thang along ri phan kupilo thang ta chema thabe det ma si ma ke hai kupilo non ke nang lang ke a hem ta kuti pharu ni hem chi kim long er lo a bagan ta lang chiri suri lang chi kim er lo wuti ta lang si jor er lo chulang ka khir ta lang si jor er lo pirthe a beha para charai er lo contract ta kuti la so kache enterprise wa men pen la selang li si kuti contract ta claim war lo kupilo ke nang lang kalang li rada phan longri phan le rai kom thek anta non ke reng awar sai do anda kuti ta lang si rai et beha be pa ta lang si rai et lo longle phelang ta lang si rai et lo la pena bat tet longri ta nang pa vir thulang polo tang ten par ke lage kupilo pudam polo ke कि पुये थाई से बेदल रारा फान का नेक ठेक चोट आमुनिर लो पुसी पुनां कोपो तो नॉन बांग पिजुद ना सिदोन मारली तुम नॉन की जुद जी अलाम बांग nang ki jut aporan bang ke nilie ha nang ke cheng alam se nilie roi thuna kokpo ki athe ki rep nang kokpo se donatum rabatum nang tum klar dak pen chini non pgr vgr along le aputhak pgr alo ke do ke che tum guwahati high court long case pidam lo case ki pidam ke la puhelo alang li tum ke do bom along le mate la so a pgr along le ke la ke pgr ka li pusi alang litum Guwahati High Court long case pidam lo ta Guwahati High Court pen lamrai piat lo pining aning kan thang achiklu mate February chiklu cricket thomar ni Guwahati High Court pen order piat lo order ki pige lahelo lahaya ke chetum pgr along le kali puning je lo pot pen kali puselang litum court long case pidam lo pot alang litum nona bangke kar biang long termos council angkang long kido ARO office mate circle office along lahaya ke chetum damsi
alu a document sa bangke alang tum paklang dam thek nang po ka paklang thek nang ke la lo la ke pijara long le ka lipu alang li tum si alu che paklang dam thek nang po ni thong kep ang bong within 30 days sitame lahai akona mana ke che ke be tum ni thong kep ang bong kalilo alang li tum chiklo joni jon thomang bong anta alang li tum thang nat alu ta che paklang dam thek thet lo la so alu che paklang thek thet lo pulotang te Guwahati High Court pen ke peklar dak lo jong si lahai ke che ke be tum ARO office along alu che paklang dam thek thet det matang te alu che paklang dam de det pulotang te Guwahati High Court pen abangke Karbi Anglong Autonomous Council aphan eviction claim ri puki pudunji alam ke thang nat ta belo matang te ke khang dunji alam ta belo ke kham ke dunji alam ta belo po bangsi Guwahati High Court pen ke chepa klar dak lo sila an klar dak phita lahai hui along le a documents bang lahai akona mana tum chepa klang thek the de da phichita Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon ke japon abang phu tuliram rohang si ya make hai la pen da kachari a MSc ke do ana tumanta piniar nianta ka tharle mate eviction asayang deng pangke piniar nianta claim thek the dat lo claim thek the dat an parta ra phan cho bailang anta na hello si ke jutsi chuning ri lo ra tum ang tum non klar dak pen chini lo pot nangli tum nangli ning ki punglam nangli ning ki jangji alam tuliram rong hang cho bai de da pot la pen eviction ki claim thek the dat pot bangke anu tinta rat achatai long bangke nangli tum ning ki pung ning jangji alam bangke tok vek nangi ning je vek nangi a Facebook non a WhatsApp non Instagram non ko an mai tum non social media achatai ko an ma ki do long bangke tum tok nang bol pen ning je nang po la ke nili farman ka nang li farman kali ili tum ka dog be farman la pen non ke wang ji itum sumar itum obekimia farmano lake kali pulutang te ningji hai he pulutang te itum ki video khang jang po asi pining we la life ke wang ang deng long nang ke lang dun nang achi to dun abang phula pen abang fi ke do anaphan nile ningak long sipen churu jordom si pining we live ke bang deng bang ke pon sing ton kok lo kardom kadok beta domi thak me ang tum okpran mi phun me at pen ke dolong ji phan sini te hin pe he ji mi pa jersey lam theng ton kok lo kardom